siku ya pili ya semina yetu. Totoni na Nzambe kopesa biso esika na poko lelo kozala mokona mibale na likilo na biso. Sijui kama wangapi walikuwa hapa jana wanaweza pepea mikono juu. Nete boni bazalaki alobi bakopepa maboko likolo. Nasema Mungu awabariki. Tolobi kolo Nzambe apambola bino. Kuna yale tuliyoyazungumziwa jana. Ezana uyo tosololaki lobi. Alituambia Pasaka ni kuvuka. Bayebisaki biso Pâques ezali de kokatisa. Pasaka ni kutoka katika utumwa. Pâques ezali kubima kati na bongo. Ni njia ya kutufungua toka utumwa. Ezali nzela ya kukambola biso tope kufungola biso longwa bongo. Kuna mengi ambayo mwalimu alituambia jana na tuliweza kubarikiwa. Eza na ebele oyo mote kwa biso lobi pe toke kukambola ma. Labda hatuwezi weza kurudilia kila kitu tulichozungumziwa jana. Atako tokokite kozongela makambo nyonso tosolaki lobi. Leo tunaendelea na maneno haya inayohusu Pasaka. Lelo tozali kokoba kaka na makambo ambayo zali kotala Pâques. Tukiendelea kusema neno moja ya kwamba Yesu Kristo ni Pasaka yetu. Wana tozali kokoba kolwelo moko ete Yesu azali Pâques na biso. Haiko sisi peke yetu, lakini Yesu Kristo ni Pasaka ya ulimwengu wote. Ezaka kapona biso moko te kasi azali Pâques ya mokili mobimba. Kitabu ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5. Buku na Wakorintho ya liboso kapona ya 5 na mstari wake wa 7. Na nzela na moke na sambo. Muzisafishe na kutoa chachu ya zamani mupate kuwa fungu jipya kama mulivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Haya ni maneno ambayo tunaendelea tukiyazungumzia leo. Oyo ezali maloba oto zali kokoba kusolela lelo. Ya kwamba Yesu Kristo iko Pasaka yetu. Ete Yesu azali Pâques na biso. Tangia zamani kumepita miaka mingi watu wakisherekea Pasaka. Na utakala elekiba mbule bene bato bazali kuyangela ipati ya Pâques. Hata mbele siye bote gishi tuko hapa tuzaliwe, benye balikuwa mbele yetu balisherekea Pasaka. Ataba oyo balekaki liboso na biso bangope baingelaki Pâques. Kwa hivi ili na sisi tuweze kufahamu Pasaka, inaomba tuweze kuangalia jinsi walivyosherekea Pasaka kwa wakati ya mbele. Na boye po biso peto sosola Pâques esengi to meka kotala ndenge bangope baseba baingelaki Pâques na ndenge na mwelekaki. Kwa ajili ya kukomboa muda, Pona kusoma munga takuwa na usomi mara moja ndani ya kitabu ya Kutoka. na kozala na litangi mbala moko kasi na buku na Exode toko bima. Kutoka sura yake ni ya 12. Exode mokapona kwa zomi na mibale. Na mstari wake ni wa 3. Na nzela na momuke ya misato. Ninapendaka wale ambao wanakuya kanisani na Biblia yao. Ngana lingaka baoba yaka na itonga na Biblia na bango. Sababu nami ninapendaka kusoma Biblia kabisa. Na poete ngape na lingakotanga Biblia penza. Alafu kuanja mstari ya 3 inasema hivi. Na boikoba na mfula misato libo. Semeni kwa kusanyiko lote la Israeli mukisema, kwa siku ya 10 ya mwezi huu watajitwalia kila mtu mwana kondoo sawasawa na nyumba za baba yao, mwana kondoo kwa kila nyumba. Na ikiwa kama watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, halafu yeye na jirani yake kondoo ye nyumba yake watatwaa mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya kula kwa kila mtu, mtahesabiwa mwana kondoo. Na mwana kondoo yenu atakuwa pasipo kilema
ndume na mwana wa kwanza mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, na mtamchunga hata siku ya 14 ya mwezi ule wa kusanyiko lote la makutano ya Israeli. Watamchinja magharibi, na watatoa ya damu na kuitia juu ya nguzo 2 za kando ya mlango wa juu wa kizingiti cha juu katika nyumba pahali watakapo kula. Watakula nyama usiku ule imechomwa kwa moto na mkate pasipo chachu. Wataikula na majani machungu, musile mibichi wala ya kupikwa ndani ya maji, lakini imechomwa kwa moto, kichwa chake pamoja na miguu yake na matumbo yake, wala hamutaichunga hata asubuhi, lakini itakayobaki hata asubuhi mutaichoma kwa moto. Verset 12. Na nitapita katika nchi ya Misri usiku ule, na nitapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, mtu na nyama vile vile, na juu ya miungu yote ya Misri nitafanya hukumu. Mimi ni Bwana. Jana mwalimu alituambia lobi konte ya esakibiso ya kwamba wana wa Israeli walikuwa Misri, ete bana ya Israeli wazalaki Egypte, na walikuwa katika utumwa, pe bazalaki kasi na bongo, walifanyizwa kazi za utumwa, asali samaki mosala ya bongo, na zilikuwa kazi za magumu kabisa, na ezalaki mosala ya pasi peza. Hapa mahali tunatoka kusoma awa na bisika touti kotamba, ni wakati Mungu anafanya operasyon ya kuweza kuwatosha katika ile utumwa. Ezatango nzambe azosala operasyon kukabukisa mokati na bongo wana, na alitayarisha njia ya kuwatosha katika utumwa kupitia kondoo. Pe alingela kinzela kubisa mokati na bongo kolekela pate. Kwa hivi akasema, na boy alobaki, Musa ambia wana wa Israeli, Mose yebisa bana Israeli, watajitwalia kila mtu kondoo bakomizwe la moto na moto pate kwa ajili ya jamaa yake. Kona libota na ye. Na kama jamaa ni watu kidogo, na soki pe libote zali bato moke, hawawezi kumaliza kondoo bakoki kosilisa pate te wala mbuzi, tope taba, watasikilizana na jirani bakoyokana na mozalani ili waikule pamoja ili waimalize. Ete balia elongo pe basilisa, na watakamata damu yake wataitia juu ya kizingiti ya mlango. Pe bakozwa makila ne bakotia likolo lekuke ya porte. Na mimi Mungu nitapita usiku Penga nzambe na oleka na butu kwa kuleta hukumu katikati ya Misri mzima. Kona kopesa mbanga likolo Ezipito mobile. Yaani nitahukumu katikati ya watu yangu na wale wasiokuwa wangu. Ete na kokata mbanga likolo na bato bazali anga pe ba bazali anga te. Neno la hukumu ya Mungu liloba ya kokata mbanga ya nzambe ilianja tangia zamani. Ebanda utokala. Na ilifanyika ndani ya Misri. Pe esalemaki na Ezipito. Sisi kizazi ya leo, biso libota na lelo, naomba tujue hukumu ya Mungu iko kweli. Esengi to baete mbanga na nzambe zali solo. Na kizazi yetu imewekewa hukumu yake. Pe na ekeke na biso etiami mbanga na yango. Mtu asikudanganye moto akosa yote ya kwamba hukumu ya Mungu haitakuwa. Ete mbanga na nzambe kozalaka te. Sababu watu wanakufa na vinaishia pale. Ko ete bato bazokufa na suki wana.
hii hukumu iliyopitikana Misri oyo mangali kati na Egypto iko kweli. eza solo. Na ukitia ubishi Pese kutetembe enda Misri hata kesho, kende na Egypto hata lobi, uende bauliza okele kotuna bango kama haikupitaka hukumu katika nchi yao. soki elekana kama ngatena kati na boko na bango, Wanajua bayebi jinsi hukumu ilifikaka. ndenge mbanga ikomaka. Nimepata neema ya kufika Misri siku moja, na zwingo ulo kukoma na Egypto mkolomoko, nikaangalia watu wa Misri na tala kibato na Egypto wanafanana kisi Biblia inasema. bazolu na ndenge vile za nikoloba, Ni watu wenye wako très brutal, bazaba tu o bazali matata mingi, na kuwatazama kwa sura kweli kweli wanafanana kisi maandiko inasema. na kotala bango pene longi solo balula ni na ndenge. Kwa hivi hukumu ya Mungu iko kweli, ndugu zangu. Na boye bangana zambe zali solo. Kama tunahubiri habari njema, soki tuzali kotea samwala, tunavuta watu waweze kuamini Kristo, tozobenda bato kwa kondimela Kristo, ni sababu hukumu ya Mungu iko kweli. Boye tepo mbangana zambe zali solo, na itakuja. Pe koya. Alafu Mungu akafanya hukumu katika Misri, ya Musa basala akasali mbangaka tele Egypto, na mtu yeyote aliyetia damu kwa mlango aliweza kupona katika ile hukumu. Moto nyonso ataki makila ne kuki nae akai kobika na mbanga. Maana katikati ya wana wa Israeli, wete kati ya bana Israeli, inawezekana si wote waliotia damu kwa milango. Sasa katikati yao ambao hawakutia damu kwa milango, walihukumiwa pamoja na Wamisri, wakapata kufa pamoja na Wamisri. Ninapopenda tuzungumzie Pasaka, nilipenda tupate picha ya Wamisri, ya Waisraeli katika Misri, jinsi walifanya Pasaka. Walisema walikamata kondoo, pima jitia kwa nafasi yao, pima kuleta mmoja ya jamaa ya Israeli waliokuwa Misri, uweze kumsimamisha ndani ya kizazi yetu ya leo, atuelezee Pasaka waliofanya katika Egypte, na tuilinganishe na Pasaka yetu tunayoifanya leo. Sababu katika mkoba yetu hii na watu na wengine hawajui na Pasaka kama iko kitu gani. Na ndani ya kabondo yetu hii, na ndani ya nchi yetu ya Kongo, kuna watu wengine hawajui kama na Pasaka iko nini. Nilikumbuka tulipokuwa watoto, tulijua Pasaka ni kukula wali. Sababu siye kwetu wali haikukuwaka napatikana. Ilikuwa kupata wali iko kitu moya kabambi sana. Hivi tulijua Pasaka ni kukula wali na nyama ya ngulube. Na tulikomala katika ile hali, lakini hatukujua ilimaanisha nini. Sasa mimi nasema kamata mmoja ya jamaa ya Israeli, ye mwenye alikuwaka Egypte, mwenye baliambia habari hizi ya kwamba kila jamaa itakamata kondoo na itachinja ile kondoo, na ile kondoo itakuwa Pasaka kwa Bwana, na itakuwa ukombozi wenu toka utumwa. Ninauwaza wale waliokuwa
walikuwa katika utumwa wanafahamu jambo hili, wanajua Pasaka iko na maana gani, wanajua na kondoo iko na maana gani, sababu ni siku walitoka katika utumwa, ni siku walitoka katika kufungwa yenye wao wenyewe hawakuweza kujifungua. Kwa hivi wanaijua mzuri. Sijui katika siku zetu wangapi wanajua Pasaka. Tukiuliza katika migini yetu, tukiuliza katika jamaa zetu, ni wangapi wanaojua Pasaka? Labda unaweza kosa wenye wanajua Pasaka, sababu wale ambao vile vile hawakujua Pasaka ni watu wa Korinto. Watu wa Korinto hawakujua Pasaka. Ndani ya ile sura ya 5 mahali tulipoanza somo yetu, sababu katika verse premier mwenye alibaandikia maandiko haya alisema, mimi ninashangaa na hata katika hali yenye iko katikati yenu ambao munaleta huzuni, unaleta haya. Imesemwa sana ya kwamba kuna uzini katikati yenu. Ile ni verset premier 1 Corinthiens chapitre 5. Kwa wale ambao waliwaambia kusema hamjue jinsi Yesu Kristo iko Pasaka yetu, bali waambia ile sababu maisha yao ya mbele ilikuwa na haijue Pasaka kama iko nini. Haleluya. Amen. Verset premier. Imesemwa sana ya kwamba kuna uzini katikati yenu, na uzini wa namna isiyokuwa hata katika ya mataifa, ya kwamba mtu awe na mke wa baba yake, naye wote nisome juu kombe wakati nanyi munajivuna wala hamukusikitika, hata yeye aliyefanya neno hili aondoshe katikati yenu, kwa sababu mimi kweli nisipokuwa kwenu kwa mwili, lakini nikiwa kwa roho nimemhukumu yeye aliyefanya tendo hili, kama kwamba nilikuwa kwenu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nyinyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu kutolea shetani mtu huyu, ili mwili uharibiwe, hata roho yake iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui ya kwamba chachu kidogo inachacha fungu nzima? Ni maneno yenye banabaambia. Maisha yenu yenye mko naishi haioneshe Pasaka. Ijapokuwa Pasaka imefanyika na munakusanyika kwa makusanyiko ya dini, lakini ndani yake hamujui kazi ambayo Pasaka ilifanya. Atako papake lebonisa mpe bomikuti na kati bosangili lipatuana kasi boebiti na pake ya bote.
Ninajua katika mji wetu wa Kisangani, na hivi kasi ambapo kanisa Kisangani, hata katika nchi yetu ya hata Kongo, kasi ambapo kanisa Kongo, na hata katika dunia, pia hata kasi na mokili, watu wengi hawajui Pasaka. Batu bele bayebi Pakite. Ni sawasawa na watu wa Korinto Ezape ndenge moko na watu na Korinto ambao walikuwa na hawajui Pasaka. O bazalaki na bayebi Kwa hivi Pakite. maneno haya wanawaambia, Na kwa maloba o bayebi si bango, wakiwaelezea. bazali kosolo la bango. Mtume anasema O toma lobi yenye inapitikana katikati yenu, oyo lekani katikati na bino. Vrema atami isiko pamoja na nyie, Ata kongana zana ngongo na lakini katika roho mwenye anafanya kitu ile nimemhukumu, kati na molimo kwa sele lokwana na siliko kati na na simupatie nafasi, pena pesi sika na hata ningelikuwa kwenu ata kwanza amepana bino ningemutoa kwa mikono ya Sitani, na ngaki na boze na kwa ili mwili yake iharibiwe, ete zoto le sama na akipata neema ya kutubu, na sota swingo lo ya roho yake iweze kuokolewa. motema leo kwa kongambo la mama. Sasa nawaambia, Na sikuwa sibango mujisafishe, komi petola muzisafishe, mkuwe fungo jipya, komi petola bokoma kwa sababu oete Kristo ambaye ni Pasaka yetu amefanya nini? Asali nini? Ametolewa. Yaani anaonesha utofauti ya Pasaka ya Egypte na Pasaka ya nyakati zetu. Sababu Pasaka ya Egypte waliambia kila jamaa ikamate kondoo na ichinje kondoo. Lakini Pasaka yetu hatukamate kondoo, lakini Yesu Kristo yeye anasema mie nimekuwa kondoo yenu. Israeli ndani ya Misri, Israeli kati na Egypto wao walitafuta kondoo, bango walikuwa kipate, lakini siye hatutatafuta kondoo. kasi biso tukoluka pate te, Siye tuko na kondoo, biso tozana pate ni Yesu Kristo. ezali Yesu Kristo. Sasa mtume anafahamisha, anasema sababu Kristo Pasaka yetu ametolewa, poete Kristo paki na biso abozani, muweze kuishi katika upya, kubika kati na sika, mufanye kitu kilicho kipya, bosala makambo ezali ya sika, muweze kutoa chachu ile ya zamani, muweze kutoa chachu ambayo inaleta uharibifu. Kuna utofauti ya mwenye aliona Pasaka ya Misri na yule ambaye hakuiona. Wakati walipoandikia Theophile ndani ya kitabu ya Luka sura yake ya kwanza na mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 4, walisema hivi ya kwamba watu wengi wametia mikono na akili kwa habari za Yesu. Alisema maneno haya kwa kutaka tofautisha mwenye aliona neno na mwenye aliisikia tu kwa kusikia, kwa sababu watu wengi wametia mikono yao kutengeneza habari za maneno yale yaliyotimizwa katikati yetu. Huyu yeye anasema katika vitu ambavyo yeye mwenyewe alikuwa pale. Akasema watu wametengeneza habari za Yesu
mwenye bao habakukuwaka pale, alobi bato babongisi sango na Yesu, lakini siye tulikuwa pale. na si biso tozalaki Kwa wana. hivi wewe Theofilo, mina kuandikia maneno haya Yabo yote efuna komela ujue ya kwamba hii habari njema niliyokuhubiri oye bete sango malamu na te akio iko kweli, eza ya solo, na Yesu aliweza kusulubiwa, na solo Yesu kai na kubamba Yesu alifanya kazi ya kuchukua makosa yetu. pe asala ki mosala ko ya Kwa hivi uamini yenye ulifundishwa, na bo enzimela oyo te samaki usifate batu benye bamekuya tia mikono katika vitu vyenye hawakukuwaka pale, kolanda te bato wotsa maboko na biloko azaki wana te sababu watakudanganya. oka ukosa yo Ninawambia, ngana yisino wakati tunasimulia juu ya Pasaka, hata mtuzo usola pona pake wale waliokuwa Misri ba o bazalaki na Egypto wao wanajua Pasaka iko nini, bango bebi pake zali nini, na wao wanajua jinsi walikamata kondoo. na bango bebi ne bazwaki pate, Kwa hivi wakikuja kwa siku zetu, na bosuki baina mkola biso watasema Pasaka yenu imekuwa fasili, bakoloba paki na bino ikomi fasili, sababu nyie hamtatafuta kondoo, po bino bokoluka su pate te, lakini Yesu Kristo amekuwa kondoo yenu. kasi Yesu Kristo akomi pate na bino. Haleluya. Amen. Katika kuweza kujua gisi Kristo iko kondoo yetu ya Pasaka, Kasi na kuwa kueba ete Kristo azali pate na biso ya pake, ni wakati tunaangalia ile picha ya Egypte eza na ntango tozali kotala foto ya Egypto, na tunajikamatia Kristo kukuwa kondoo yetu ya Pasaka. pe tomizweli Kristo kozala pate na biso ya pake. Asiye kuwa na Kristo Oyo azali na Kristo te hatapona kwa hukumu ya Mungu. akobika te na mbanga na Nzambe. Asiye kuwa na Kristo Oyo aza na Kristo te hawezi sema ana fete Pake, akoki koloba te ayingeli pake, sababu haitawezekana o ekoki kolonga ndani mate ya Egypte kati na Egypto mwenye hakuchinja kondoo, oyo abomaki pate mwenye te, hakupaka damu kwa kizingiti, oyo atiaki makila lekuke te aweze kupona toka hukumu itakayofanyika. akoki kobika te kati na mangeko sa Haiwezi wezekana. ekoki kolonga mate. Kila jamaa ilikamata kondoo Libota nyonso ezwaki pate ili ipone hukumu po ete ebika na na nganga ili iweze kusherekea Pasaka. pete kwa kofete fete ya pake. Watu wengi wamesherekea Pasaka Bato ebele yenye hawajui, bayebi te sababu wanakatala tena kondoo ya Pasaka. po bazali koboya lisusu pate Haiwezi eleweka ekoki kosusu mate useme unasherekea oyo Pasaka baete ozali kosangola pake na tena unakataa kondoo ya Pasaka. pe oboyi pate ya pake. Haitawezekana, Ekoki kolonga mate haiwezi ekoki wezekana. kolonga mate Unasherekea Pasaka ozali kofete fete ya pake na unakataa kondoo ya pe Pasaka. oboyi pate ya pake. Yesu Kristo Yesu Kristo iko kondoo ya Pasaka azali pate ya pake mwenye, ili uweze kusherekea Pake mzuri, oyo po osangola fete ya pake malamu ungekubali Yesu Kristo, ontimelaka ungepokea Kristo, oyambaka ye sababu yeye ndiye kondoo ya Pasaka. po ete yende azali pate ya pake. Yeye njo anamaanisha Pasaka katika maisha yetu. Yende azali kolakisa pake kati na bomo na biso. Sijui kama mko naona watu kuna watu wengine wenye waligombana katika hekalu, Na ete kozamona sana batu baswalaki kati na tempelo. na ilifanyikana hapa Kisangani. Esalemaki pe awa na Iko Kisangani. napita ku mitandao. Ezali koleka kati na rezo.
watu walikuwa katika ibada ya Mangalala. Bato wazalaki na feti ya Ramo. Lakini walisokolana mangumu. Kasi wabeza na kibigontu. Na ilikuwa hapa Kisangani. Pesa laki na Kisangani. Unawaza watu naona wale wanajua napake kama iko nini? Ukanisi batorokola wana bayebi na paki suri lakini tuko na dini zingine tozana ba mangombe zenye ziko na hali nzuri ya kuvutia. Oye zalina nulenge malamu wanapoimba nyimbo hapa na tango bakuimba unajisikia umetulia. Omio kipeza upe. Na unasema ingelikuwa juu ya nyimbo. Na ulobiswekeza napona nsembo. Kama nyimbo atafika mbinguni juu ya nyimbo. Sio kimo utakoma kana rola pona nsembo. Kama hawajua atafika mbinguni. Zoka mbele baone bakoma kana. Na ibada yao ni ya utaratibu. Na kite na bamoza ali. Mwalimu anafundisha kusema, anamaliza kusema. Sisi koloba. Anaikala kwa kidogo. Abana mamoke. Anatoka tena pala na kuyasema. Abisho na ekoloba. Anasema pole pole. Alobi maleme. Na muimbaji anatia nyimbo ya pole pole. Na moyembe atie mwanzembo ya maleme. Bao habatokake yasho gisi mina toka yasho hivi. Pamoja maka motokite ninga na motokibuni. Na unanyikala muibada unatulia. Na uvanzi na gizo peni. Lakini hawakujua Pasaka kama iko nini. Kasi bayewa kite paki suliza nini. Na ndugu zetu walio katika jamaa zetu, na bandeko na biso wasakisa mbote na biso walio katika kanisa pamoja nasi, bao wasai longo na biso kati netonga, kuna wengi hawajui Pasaka. Ezane bele bayebi pakite. Tunasema kwa neno moja tolobi na loba moko ya kwamba katika Egypte ko ete kati na Egypto ilifanyika Pasaka ya kondoo. Esalemaki pake ya pate. Na Yesu Kristo ni kondoo yetu. Na Yesu Kristo zalipate na biso ya Pasaka ambayo tunasherekea. Ya pake oto saliko celebrate tukufete. Wakati tunasherekea Pasaka, na tango tusaliko fete pake, Mungu aliambia Musa hivi. Zambe alisaki Mose. Alisema Musa ambia wana wa Israeli. Alobaki Mose yebsa bana Israeli. Ya kwamba wasisahau watachunga Pasaka hii katika maisha yao yote. Ete babo sanate bakopate la pake ukati na bomu. Ndani ya kitabu ya Hesabu wala Nombre chapitre 9. Kati na buku na Nombre ukapolo na libwa. Verset 1 mpaka verset 5. Bwana akamwambia Musa katika jangwa la Bwana akamwambia Musa katika jangwa la Sinai kwa mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili nyuma ya kutoka kwao katika nchi ya Misri, akisema tena wana wa Israeli washike Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Kwa siku ya 14 ya mwezi huu magharibi mutashika kwa wakati wake iliyoagizwa, kwa amri yake zote na kwa hukumu zake zote mutaishika. Musa akawaambia wana wa Israeli ya kuwa imewafaa kushika Pasaka. Mungu akasema, nyinyi ambao umesherekea Pasaka mutashika Pasaka, mutaendelea kuisherekea, mutaendelea kukumbuka jinsi mulitoka katika utumwa siku moja. Ndugu zangu wa Kristo, sisi wa Kristo tunaitwa kushika Pasaka. Kushika Pasaka ndio ya wapi? Kushika Pasaka ni kusema usisahau gisi ulitoka Egypte. Utafanya kumbukumbu ya kuchinja kondoo mara nyingine.
Wakati tunapojua gisi tulikombolewa, na tango tozali koyeba ete tokambolamaki, inatutofautisha na dunia. ekesenisaka biso na mokili. Mwenye alisahau gisi alikombolewa na damu ya Kristo, oyo abosanaki ndenge akambolamaki na makila na Kristo, anavulaka na manguo siku ya dimashi, asukolaka na bilamba mokolo ya dimashi. hajo wake na faida ya dini, ayebaka ta na ntina ya lingomba te, hajo wake na faida ya kutoa sadaka, ayebaka pe na ntina ya kopesa mabonza te, hajo wake na maana ya kukomunika, ya kukamata ile komunyo, ayebaka pe ntina ya kozwa komunyo te. Mnajua katika ibada zetu Uyebi kati na losambo na biso, kawaida tungelikuwa na sherekea komunyo kila ibada, na momesano tukaki kozwa komunyo na losambo nyonso, gisi ndugu zetu wengine wanafanyaka. ndenge bandeko biso mosusu basalaka. Ile ndiyo ibada, wana nde losambo, sababu tunasema po tolobi mwili wa Kristo uliteswa, nzoto ya Kristo enyokomaki, damu yake ilimwangika, makila nde sopanaki, na alifanya kazi ya kutukomboa. pe asalaki mosala ya kokambola biso. Tukifanya maisha mengine, Soki tosali bomoi mosusu, ibada haiwezi kutuchokesha losambo ekoki kolembisa biso. kama tukijua ya kwamba tulikombolewa. Soki tokoyebaka ete tokambolamaki, Yeyote anayejua jinsi alikombolewa, oyo nyonso ayebi ndenge akambolamaki, kanisa haitakuchokesha. losambo ekoki kolembisa yo te. Ukijua kama kweli kweli ulikombolewa, Soki solosolo yebi te ete tokambolamaki, kama kweli kweli ulisherekea Pasaka, soki solosolo oyebi lipati ya Paki, Mungu hata kuchokesha. Nzambe akolembisa yo te. Na maneno yote ya kanisa Na makambo nyonso haitakuchokesha, akolembisa yo te. na hautafanya semene Na okosala semaine bila kukusanyika, akozala koyala losambo, ukijua kweli kama ulikombolewa. soko oyebi solo ki okambolamaki. Ndugu zetu, Bandeko na ngai, tulikombolewa tokambolamaki, na Yesu Kristo. Iko Pasaka, iko kondoo ya Pasaka aliyotolewa kwetu. na Yesu Kristo azali pate ya Paki kozamaki mpona biso. Ndani ya kitabu ya Wagalatia, kwa kwenda kumaliza, Kati na buku na Bagalatia okende kosilisa, sura yake ni ya 5 mpapona mwa mitano, na mstari wake ni wa 1. nzela nango moke na liboso Inasomeka etangemi ya kwamba Yesu Kristo iko Pasaka yetu ete Yesu azali Paki na biso, na amekwisha kutolewa. pe asili kobonzama. Kwa hivi tuko na nafasi ya kuweza kujua jambo hili na kuishi jambo hili kabisa. Na boye tozana esika kwa koyeba likambo ope kubika likambo openza. Chapitre 5 Galate verset 1. Kristo alitufanya huru kwa uhuru. Basi simameni, musiingie tena katika kongwa la utumwa. Anasema Kristo alitufanya huru. Alobi Yesu asalaki biso somi. Gisi kondoo ya Misri ilifanya Waisraeli wawe huru toka utumwa ya Misri, Ndenge pate ya Israeli esalaki bango balonga na bomu na Esipito, na Kristo ametufanya huru toka utumwa wa dhambi. pe Kristo asalaki biso somi longwa bomu na lisomi. Amemaliza kazi hii ya kuokoa kila mmoja wetu, Asilisi mosala ya kokambola moko na biso, na ni kondoo iliyotosha kwa ajili ya ukombozi wako. pe ezali pate oyo kozamaki mpona ntina ya kokambola na biso. Kristo Pasaka yetu ametolewa. Kristo Paki na biso abonzami. Haleluya. Amen. Tukienda kumaliza, ninawaalika mufike tena hapa kesho. Na bengi bilongo ya lisusu wa lobi, tutaendelea na kusema namna ya kusherekea
Pasaka. tokokoba koloba lulingi ya kufete Pâques. Kuko namna yenye balisema mu verset 8 ndani ya 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Ezali na lulingo balobaki kati na buku na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Walileta pale namna ya kusherekea Pasaka. Bapesa kiwana lulingi ya kufete. Na hii ndiyo tutaizungumzia kesho, nikiwatakia ujio mwema. Na ode to sura lobi. Mungu aweze kutubariki. Zaka wa kutamba